Of CA. Amen. Sunday ba? Amen. Bagan midweek ka, no? Pero Sunday yan na. So let us rejoice, bugto, because this is the day that the Lord has made. Amen. Hinon victorious yan ang adlaw. Amen. Diri naton tatapuson ini nga Sunday service, bugto nga, diri kita malipayon. Because our God lives. Amen ba? Amen. Bugtuan akon po theme yan nga gabi is entitled, What Faith Can Do. Ada po ha Mark chapter 4 verses 35 to 41. So I'll be reading from the New Living Translation. Verse 35. Kung ada na po kamo, dudrungan kita pagbasa. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Verse 38, Jesus was leaping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Verse 40, then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. Even the wind and waves obey him. May the Lord bless the reading of His Word. Diba? Pwede na gin-review ko, kadidamon na akong mga preaching about faith. Diba? When faith fails, faith that matters. Ano pa? Eyes of faith. Andiyan na, faith na liwat. So, di na kita ko talaga bugto nga. And faith, di rin good pwede mawara ang mga followers ni Lord. Kailangan good hiya. So yan ang bugto, tatagan ko kamo duwa nga examples. Duwa nga example mga ka-churchmate naton nga naka-conquer in battle or storm haira life through faith. Number 1, what I preach, di ba Kuya Inigo? Amen. Naalala ko Kuya Inigo an amon banding han ushers. Nasring man niya, about iniha iya work. So naghihinulat niya kasi kasabot niya, kung diri pa kuno yung makabiling work din makadto na ibang lugar. So of course, pag may maharayo hiya, may harayo gapya church. But nasring hiya, naging captain kuno niya an Matthew 9:29, nasring to that according to your faith, let it be done unto you. And after that bugto, tumawag iya an summer college, tama ba? Gan, ada na hiya na trabaho yan na. Ngan diri na ito. Usahiya haaton active, ngan energetic nga usher, ngan cell leader haaton church. Amen ba? Ani Kuya Inigo? Amen. An usabog to, ay na ito paghirayo, hiati ay. Kung kanina trabaho, yan na naman partner in life. Diba? Gusto ito niyo? Adi na. Hiati ayan sa nga tao nga, magpaparemind di man mo nga preaching before pa, kanangalimtan mo na. Pero grabe ang application niya. Na-remember niya ko an faith ko ni Abraham. Ni Abraham, ginkaagihan niya nga storm iya life when it comes iya partner in life. And yan na, makikita natin nga, hira ni Kuya Jude. Blessing hira aton church yan na. Amen ba? Amen. So, hiinigo, hiati ay, ngan, I know, damo pa din And may mga stories of faith nga sunod, may istorya naton. Diba? Tara, usap tayo. But ito, good evening gihapon aton online service sa aton SFCA page. And now, bugto, through that example, ano kaya ang pwede naton mahibaruan? Ako, I've learned that when you say you are walking by faith, it means you are willing to wait. Amen ba? Pag sumiring ka that I am
walking by faith. Karagsingon bugto, you are willing to wait. Why? To maintain bugto the proper attitude while waiting, kailangan naton ang faith. Natuod ka ba? We need faith. Hino dinian may mga ginihingyap ha ira mga kinabuhi. Hino dinian may gusto makatrabaho, gusto mapasar, gusto makuha net na ira lisensya, gusto na didi magkamay din partner in life. Amen, mas damo. Diba? Kung ano man, we are not talking just about partner in life bugto here, but we are talking hatanan nga areas an imo kinabuhi. Kung may ginihingyap ka bugto, you need faith. Natuod ba ka mo that everyone has faith? Tanan may the faith. Kailangan mo in faith bisan pagsakay bugto. Why? Diri mo man kilala ang driver, pero masakay ka. Tungod gusto mo makakadto ang destinasyon na gusto mo. Masakay ka hin plane, masakay ka hin bus, masakay ka even tricycle. Diba? Diri mo hira kilala pero natapod ka, nga dadadun ka nira. Nga to ha destination nga gusto mo. But the difference han faith naton ha iba. This is the question. Where is your faith anchored? Ngain nakadepende an imo faith. Ngain mo gimbubutang an imo faith. The difference is the object of our faith. Kasi for us Christians, for us believers, our faith is built upon Jesus. And ano bugto an imo pagkakilala kan Jesus? Kung nasa rin ka, may faith is anchored nga da kan Jesus, hino hi Jesus sa imo life. Pag sumiring ka ba, an imo faith adto iya, secured ba ito nga faith nga may ada ka? Usala nagtangdo. Amen. Diba? So let's set the stage tonight bugto that our faith in God can do the impossible. Amen. Amen. Kikitaon naton bugto kung i-confirm naton kung ungod ba talaga ito through hininga aton message. So first bugto, nasa ring didiha Romans 10:17. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Preceding verses, and chapters bugtohan aton passage. Ini nga day, para kanda Jesus and disciples, diri ni ordinary day. Diri ini a normal nga day, nga magmamata ka, ngan magtututdo ka. Diri because this day bugto, naging busy day ini para haira. Why? Damo dinhi an mga ginhatag or ginteach ni Lord nga mga parables. Damo nga tawo an iya na encounter. Ngan tungo, and need ituhin attention and nakaka-drain ituhan energy. And that time, pikanghan kaaga, pakulop, yan na pagabi. Nagtitri na bahuhira pag-share han word of God. Kaya nasa ring didiha aton passage bugto, nga when evening came, that's the time nagplano hira nga kumadto ha other side. But here bugto, ang mga ginhimo ni Lord, Jesus, has been teaching about the power of the word. Pero aton passage yan na, He's going to demonstrate the power of His authority. Hinon mga teachers din alasapon kamot. Oy, diba? But 50% na naton mga churchmates di mga teacher. So, bugdo, matuod ka ba kung teacher ka, nga, ani mo magtitinutdo ka la, tatanggalon nan mga examination. Matugot ka ba nga waray na quizzes? Okay, bahala ka na laan pag-rate ni mo estudyante. Okay ba ito? Ate Jessa, gusto mo ba ito? Dire. Diba? And here, bugto, nasa ring day, that faith comes from hearing the message. May dabahiror gintot duha ira. Yes. And that bugto produces faith ha mga disciples. But dirila tubtob dida.
Kung kanina teaching of the power of the word, here ha aton message bugto, ipapakita ni Lord nga kailangan ang faith na may ada ka na i-exercise mo. Kailangan ang faith bugto, just like a mustard seed, guti man hauna, pero gusto ni Lord nag-grow. Gusto ni Lord nagsistretch. Gusto ni Lord nga nagmamature. That's the kind of faith nga gusto ni Lord makita haaton. Yan na. And gusto ni Lord igpa-emphasize sa mga disciples din he. Diba, nasring ako, damo nga mga parables, an iya gintutdo din he. And one of it, an parable of the sower. Diba, familiar ito hiya haaton. Dinhibog to, gusto ni Jesus maintindihan nira that he was not just telling nice stories. Parables ba? Nice stories ba ira? Yeah? Yes. Diba? Kasi something na makaka-relate ka. Ginagamit ni Lord ang mga pwede mula makita. Like the mustard seed, sheep, mga parables bugto nga pwede maging catchy haimo. But here, God wants us to know na ang mga parables, diri la ito mga nice stories. He's giving a real-life illustration of the truthfulness of the parables. Karigsingon, ang meaning behind that parable, ungod ito ngan matatapuran nimo. It generates faith. Kaya nasiring didi, ang mga gintutdo ko, kung gusto mo faith, kailangan may knowledge ka of who God is. Kailangan may knowledge bugto. Kasi diri mo makikarry out ang gusto ipahimo ni Lord kung waray ka nalalaman about iya. But this is something to note for bugto, that to know God is one thing, to experience or to encounter Him is another thing. The reason why God wants you to know Him, diri la para maging baltok ka kung hino hiya. Gusto niya, ha day-to-day basis ang imo kinabuhi na i-experience mo hiya. Paano? Through your faith. Kaya bugto, this give us one of the meaning of faith, that faith is an active truth. Again, faith is an active truth. According to James, faith without works is dead. Kaya faith dapat bugto active hiya, diri hiya passive, and truth. Kasi diri kailangan makita mo anay para mag-obey ka. Diri anay kailangan mabatian mo talaga hi Lord para i-carry out mo ang gusto niya. It needs faith. We need faith to carry out, to obey, and to experience God's power. Amen ba? Amen. Let's start. Nasiring didi ha, verse 35. As evening came, Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake. So, guol-guulan na inihira din he. That's the time, nasiring hi Lord ha, iya mga disciples. Kadto naman kita ha opposite shore. Kadto naman kita ha other side. Para mag-ano bugto, they all needed to get away from the crowd and rest. Tugod guol-guulan na hira, an ira pag-travel bugto, asyan ihimuon nira nga, rest. Di natin makikita bugto that Jesus man talaga hiya. Kaging kakapoy gihapon hiya. But before He did, He gave them a word of command that was also a word of promise. Na ano ya? Let's cross to the other side of the lake. Niyan bugto, tatagan natin ito yan makabuhuluhan nga statement. So, may the command, may the promise hi Lord nga makadtuhiraha other side. They were going to the opposite shore. Nag-travel ka na ba ha mga islands? Hinudot mga traveler. Diba? Amen. Ako nalibot ko na ang 24 municipalities and 2 cities and Samar. Praise God. So mo ito, baga diri na makapoy na. Balito, His statement bugto na let's go to the other side.
Ini nga statement reminds us about the other side of life. May ba other side an aton life? Yes. Ano ba ang may ada dito ha other side of life? Gugustuhon mo ba ang may ada dito ha other side an aton life? On this side bugto, hito nga mismo nga iralalaktan, di dahil Lord nagbuhatin mga miracles. Di dahil Lord tutdo han mga parables. Di da niya gin-explain about the kingdom of God. The crowds were growing and everything is looking good. Tanan na ayon na ira, damoan na tuod. But right now, makadto na hira, ha ibang nga lugar. Bugto, hining aside, naging maupay an ira journey. Hining aside, waray ka test and faith han mga disciples. Tanan ira, everything is easy. Amazement kan Lord na, hala, grabe man niya, nakakag-carry out yung miracles. Hala, grabe nini natin ginsisinundan. Tanan easy ira and fun. But on the other side, they are about to be tested. May naghuhulat nga test. Bugto, maaram kita nga diri tanan haaton permanent. 'Di ba? Ang nangyari ha imo yan na, diri na ito mangyayari buwas. Kung na-frustrate kaya na nga adlaw, bangin buwas, mas ma-frustrate ka pa. O ay, oh God, buwas, magiging malipayon ka na. Diba? Diri na uutro-utro. Magiging boring daw ito kung utro-utro. Karig singo, diri tanan nga moment, masaya ka. Diri tanan nga, diri bugos nga year, masurubon ka. Diri bugos nga month, waray may nanabuha imo nga maupay. But, di din natin makikita ang reality of life. Diri labugto, ini, an may ada ha aton kinabuhi. There is other side ha naton life. Nga kailangan naton andaman, kailangan naton mag-generate in faith. Test, bugto, occur on the other side of life. Diri ko na kailangan magpahansap, kay maaram ako tanan kita, nagkamay-ada na yung mga test ha aton life. Diba? Perfect ka na lang. Diba? Tanan ba may test ta kinabuhi? Amen. Tanan kita. And your faith is going to be tested on the other side. This is one thing that I've learned. Na, kaya ano kasi may other side of life pa? Kaya ano kasi may mga test pa? Di ba mapakiaan natin? Pwede man maging masaya na lang kita. Kaya ano kasi kailangan pa magtangis kita? Kaya ano pa, ma-experience natin ang may wadaan, may pain. Bugto, note that faith brings joy. And faith nagahatag haaton hin joy. But one thing I've learned, that joy is not just a gift, it is a responsibility. Ikaw ang magdi-decide kung gusto mo maging masaya. Ikaw ang magdi-decide kung gusto mo magpadayon. Ikaw ang magdi-decide bugto kung gusto mo ma-drown ang imo fears. Ikaw ang magdi-decide kung gusto mo mag-cling ha promises ni Lord. Faith is also a responsibility. Kaya one of the example nga pwede natin na mai-inspire kita, kung kay bisan ha tests, ha storms an aton life, pwede kita maging malipayon ang life ni Paul. Na Paul? Be transformed. Ano mo situation? No. Be transformed by the renewing of your mind. Because your thinking affects your emotions and your emotions affects your actions. Amen, bugto. There is situation and pwede mag-iba. Our thinking. Asya ito bugto, ang gusto iparealize sa aton ni Paul. And asya ito gusto ni Lord maintindihan naton. Why is it necessary? Kailangan matest an aton? Faith. This is something bugto na kailangan naton ignote about test. Test reveals the real you. Again, test
reveals the real you. May test kasi gusto ni Lord ma-reveal kung hino ka talaga. Kaya kailangan may ma-reveal bugto. Asya ni na gusto ni Lord na re-refine kita. Gusto ni Lord bugto maging pure kita. Gusto ni Lord na papolish. Gusto ni Lord na i-improve kita. Kaya may test to reveal kung ano ba talaga ang suludan ni mo heart. Hey Lord pa ba? Or iba na? That's one of the purpose bugto. Hand test. Anon i-reveal dida? It will reveal to you whether you live by fear or by faith. If your heart is full of trust or doubt. Hinon may mga crisis yan na haira kinabuhi yan ha. Amen. Didi bugto, i-reveal ni Lord kung paano kita mag-respond. Amen ba? Gusto mo ba? Amen, bugto. Ha, verse 37, may dabat test dida nga na inabo. Nasaring dide, but soon, a fierce storm came up. May the storm nga na-develop. May dera storm bugto nga na-encounter hanira pag-travel tipakad to ha other side. And take note of this. But soon, a fierce, other translation, furious, violent, great, strong. Ini na mga ginhatag nga word ha aton, nagpapatunay la ini, nga ini nga bagyo, extreme ini. Ini nga bagyo, intense ini. Ini nga bagyo, dirilinin bagyo nga kasabot mo. Di ba siya din niya gusto paintindi di a fierce storm came up pero usa nga gusto no naton igte usaha mga dapat naton igte diri lay ni makasog, diri lay ni fierce, diri lay ni strong, sudden, tigda, but soon a fierce storm came up. This fierce, strong, great, furious, violent storm happened suddenly. Tigdaay. Warayira naka-prepare. Di rinira gini-expect. Surprise storm. Diba? Ngan diri la ini surprise nga di rinira igkakapanik kay makusog talaga iniya nga bagyo. Bugtohino din and ako I'm one of those people na medyo na-anxious kapag nakaka-receive ako in phone calls. Ikaw ba ito? Pag natao, especially if it comes from your family members. Di ba yung mama na tao, na-anxious ani ako, di ko na yung babaton. Okay, mapas, kan ate laanay. Well, ito, I remember kay because this somehow traumatized me, time nga, namatayan akong lola. Kasi that time, gisugo naman niya hospital, and then, waray gad udog, diri gad iya, nothing really serious. Kay waray moderate to severe signs of dehydration, and then gin-admit iya diagnosis AGE or acute gastroenteritis. Bagat diri gad iya sugad nga malala nga sakit. Nakadto akohan, gin-hydrate iya, gintagan niya mga medisina, and then naging medyo okay hiya. So ito nga moment nan aga, gin-diretso naman niya hospital. Then na-admit. So, adi na ako to church. Pagkakulop, kay medyo okay naman niya, gumawas ako. Nangaong kami ni Sarah. Ay, Sarah. Nangaon kami ni Sarah. Around 2 p.m., nagtawag ako ng ate. Pero waray niya ka-state niya purpose. Siguro, ginko-construct liwat niya kung paano yayak nun. Pero ito nga time, nag-50-50 ako lola. And then, naunahan ko hiya nga, atin yan nala, kayo syempre nangangaon kami, yan nala ate. Goodbye. Pero around 6 p.m., nag-oropod pa kami, adi kami ha, church na. My father called me and he said na, straight to the point, uli na, kay waray na yung lola. And then, nasyakla ako. Bagat diri ko hiya ma-process kay, ano nangyari? Ba't tigdadayo nag-heart attack? At morning in so good mo, siguro dali na unta adto kung talaga may sakit hiya nga sugad hini, nga malala na. Pero adto,
HGE man lahat to. Pero yun, pagkakulop, waray na, 6 p.m., umuli ako balay, nalamayan na. So, it traumatized me, it affects me. Why? Because sa amon pamilya, estudyante pa man ako laad doan, related ha medical course. And siguro that time, gini-expect ako nira nga, aadto ako. Kung ano na, kung kaya ba. Mabuli ka, syempre, di rin naman lahat nira naiintindihan. So, after that, medyo na-anxious na ako pag family members. Especially kung matawag la imo mama, hi nan remote. Ha? Di ba, pass? Di ba? Correct singon bog to. May mga experience ka ba ito nga tigdaay? Na diri la, anaton gusto yan na igwan, is anong mga fears, anong mga tigdaay talaga nga magbugat. Na diri mo gini-expect ng mga pangyayari. One phone call bugto, and you find yourself in the storm. Pwede. Ade, one doctor's visit, and you are in a storm. Diba? What happened to Pastor? And everyone, kita tanan, na apektuhan ito hiya. Or one conversation, and you are in a storm. Okay ka man laad to, pag yaka na imo nga, you're not good enough. Saktan ka dayon. Or yung breakan ka ni mo, uya mo. Baga, okay man ako to. Saktan ka, girl. Diba? I mean, kidding aside, may mga sudden nga nangyayari ha aton kinabuhi nga diri naton gini-expect nga as in diri mo talaga hiya maiintindihan. But the question is, maaram ba hi Lord nga maabot ito ha imo? Let's go back ha aton passage. Did Jesus know this storm was coming? Amen. Absolutely. Yes, maaram hi Lord nga may maabot nga storm. Bisan pa daw ito, gaano ka kusog i-describe mo, maaram ako nga maabot ito. Wow. Diba? God does not try to trick us with this bugto. Haaton experiences like what happened to me, diri mo man maiintindihan ito dayon nga moment. Pero ayaw isipa nga ginti-trick ka dida ni Lord. And never think that He is not trying or know that He is not trying to hide something. Diri niya gusto ko lang niya masaktan. Gusto na uurit na ihahin mo. Diri bugto. God is upfront. Ha mga sudden man, may mga instances man na aton mga kinabuhi nga diri kita maaram kung kay ano ito umabot ha aton. Know that God is upfront and honest about the storms of life. Kaya nasa niya John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ano yung Lord? In this world you will have trouble. Other translation, you will have trials and sorrows. May grief bugto, may pain. Ginyakan ito ni Lord haaton. But so that in me you may have peace. Amen ba? Bugto, grief proves love. And pain manifests life. Nasasaktan ka kasi tao ka. Diba? Nasasaktan ka, nagtatangis ka. Kasi dear haimo ang nawara. Ngandiri ito gini-invalidate ni Lord. In fact, nasa nga ni Philippians C. Remember that as you cope with the pain, do not simply try to numb it. Acknowledge it as a sensation of life, of love. Di ba may mga sangkay kita nga nawarayan hin baby, waray naging successful. May mga kapamilya kita nga sudden and death. May da kita mga sangkay nga, may da umabot ha iya kinabuhi nga, nagpabulag ha imo nga na iya. Di ba may mga sugad hito nga mga circumstances. But nasa ring pangani di Mr. Philippians C. Pastor. Acknowledge it as a sensation of life, of love.
nga nai-experience mo ito, diri tungod nga aksidente mo ma-experience. But maaram hi Lord na maabot ito hay mo. Sensation of life bugto, buhi ka pa. Karag singon, ini nga world, ini nga aton ginuok yan, mapass away pa kasi ini. Diri pa, we're not home yet. Kaya ang pain, ang grief, part yan aton life. Kailangan may baro kita pag-embrace han mga pains and storms han aton life. Nasa ring didi ha verse 37. High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Again, makusog inibugto nga bagyo. Ano ni indication na ini nga storm talaga makusog? First, nasa ring dida, high waves were breaking into the boat. Karigsingon ang mga waves, ang mga alon, ginruruba, ang ira, bangka. And next, it began to fill with water. Ako na-experience ko talaga ini, kaya maaram akuhan wait. Diba? Kapag sumulod na ang tubig a iyo bangka, good luck. Pwede ka na lumubog. But, goodbye. Diba? As in, para akon nga direct maaram lumang, uy, makaharadok bugto. Again, this storm, tigda, this storm was so great. Nga ginruruba ang ira bangka, nasulod na ang tubig, and usa nga indication bugto nga makusog ini, the reaction of the disciples. Why? Many of the disciples bugto were successful or singon naton experience professional fishermen. Tama ba? Damo din niya ira ang mga fishermen. Pero ano ni ira naging reaction? Ang mga fisherman bugto, sanay ito hirat tubig, sanay ito hirat bagyo, sanay ito hira kung anon mga pwede mahinabo hadagat. Pero here, iba bugto, ang ira mga naging reaction. They had been in many storms before, but in this storm, they were frightened. That they even feared for their lives. But asya na last na, hindi mo mamatay na ada kita. Asya itong ira na iisip, diri tayo ni kaya nga bagyo. And it is during bugto, the storms of life, that you discover what you truly believe. Sa professional, experienced fisherman. Pero usay niya aton pwede makuha didado that it is during the storms of life you discover what you truly believe. Gaano ka secure ang foundation nga may ada ka? Kang kanay naka-anchor bugto and faith nga may ada ka. Kaya ka ba ito i-save ha storms? Kaya ka ba ito i-save? Hain mo mga pain sa life. Ha storms mo ha life. Some lessons can only be learned in the middle of the storm. May mga lessons sa life bugto nga may babaruan tala kapag aada kita ha mga testing sa naton kinabuhi. Kaya tests bugto are opportunities. Opportunity to hiya para may mahibaruan ka kung gaano kadako ang Ginoo na may ada ka. Let's take this opportunity bugto to learn something. Kung may crisis ka man yan na, kung may da ka man storm, kung may da ka man mga pinagdadaanan yan na, learn something from it. Again, if God wants you to take another look, don't look for nothing. May da ka matututunan. May da ka madadara haimo kinabuhi. Not all storms bugto not all storms come to disrupt your life. Kasi asya ni permit aton mindset. Pag may storm, karag sigon ginpapasakitan ka ni Lord. But some come to clear your path. Kaya nasa nga Proverbs 14:12. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Some storms
help you to see some things more clearly. Nga, uy, an imo gintatapuran, an imo gintutuuran, diri man nga yan, ungod. Again, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Kaya kailangan i-test kita ni Lord to reveal kung ano talaga ang aadahain mo kasing-kasing. Verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Karigsingon bugto, hapag travel nira, grabe talaga ang guol ni Jesus. Nga hini, nakakaturog talaga hiya. Actually, diri masayon bugto pagkaturog, pag-adakat boat. Kasi diri siguro ni sobra kadako nga irabot. And the fact na may storm iniha, nagbabalod-balod, ambot na la. Ako kaya ko kumaturog, pero pag mabalod na, nagmamata na ako. Nanginisip na ako. Pero here bugto, Jesus was sleeping. And another thing, damo hira sulod. Upod niya ang mga disciples. Pero, nakakaturog hiya. Di natin makikita bugto that Jesus was also a man here. Karagsingon nakakaintindi ha imo. Diba yak na dahi mo sapit, nakakaintindi Lord ha imo. Naiintindihan kita. Sana naintindihan na ato haluyo. Naon chika. Again, this had been bugto, a busy day and emotionally draining para kan Jesus. There's no indication din that he was just faking it. Diri Lord dito nga nagpipiyong-piyong laki taon ko daw, may storm, so gaarag no daw lain eh. Waray ni Lord gin fake. Or even, nagpanggap lahiya. Nga, kunwari nakaturog la ako. Tas, surprise! Di ba waray bugto? He's asleep. He got tired. Nagulaan he Lord. It's hard to sleep in a boat. Kung baga na-experience mo na. Makuri ko maturog, especially kung hininga moment. Thunder, storm, may bagyo. Imagine nakaturog ka pa, ang tubig ka, na suludan iyo, bangka, malubog ka na, ano na mga hawak mo na. Pero katurog ka lagi ha. Bugto, they probably did everything, hano. Probably ginhimo na nira tanan bago hira dumaop kan Jesus. Again, damo ira ang fishermen. So, diba? Makakaturog ka pa kaya hito? Gusto niyo maka-experience ni Didi Summer, kadto ka mo ha mga Almagro, Tagapulan, Santo Niño, at mga mag-uungod at nga balod. Pero mga daram, keri-keri na ito. Sumaraga. Okay na ito ya. Pero inibugto. Grabe ni, life-threatening. Isipan na ang pinaka-risky nga tanan, ang siya na inian ira na i-experience. Kaya nasa ring the disciples woke him up shouting. Yung guliatan ni Jesus, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Hoy, ano na? Nasulod ng tubig, lubog na kita. Don't you care that we're going to drown? Diba? Ang karigsingon mga disciples bugto, "Teacher, ano na? Api ka man, hininga malulubog, diba? Api, Kasi nga, diri na kami, api ka. Bulig, dide." So, gadbugto, ang gusto nira, igpa-emphasize, din Gandiri ni malumanay. Tungod nagpapanik na hira, halagin guliatan nira. Jesus. Amen. Malusad na ako. Namusad na. Dahil may guliatan ni Lord. Ikaw baging guliatan mo na, Lord. Ambot na la. Pero dini grabe bugto. Dili naton makikita nga grabe an extent talagahan ira fear. Nagpapanik na hira. Anxious na talaga hira ura-ura. Nga diri na hira maaram kun hino ang sasalaon dida. Tungod nakita nira nga Jesus nakaturog ginhimo na nira tanan haiya ginsala ang tanan. Ano nakaturog lagi ha. Bugto, it's possible hano. Diri man tanan nga diri ang mga bad things nga nangyayari aton. Diri Lord ang nagki-create.
Pero ginaalaw niya. Here, bugto, it's possible that this unexpected storm that came about right after they were in the middle of the storm was an attack by the enemy, by the devil himself. Kasi gusto ni Lord makita ko nano dalagan suludan ira kasing-kasing to reveal the real you. Ako ba talaga or dire? Yan ang bugto, hinay-hinay nakikita natin, nare-reveal na. Ano ba talaga? Bugto, nakita nira hi Jesus nga nakaturog. Ginpukaw nira kay malulunod na hira. Waray na ira ibang mahimo. Di ba kapag anxious ka, kapag nag-anxiety ka, ang mga butang before nga di rin mo ginpapansin mo. Bisa naman barahibo, hayo balay. Ano hindi ka doon naman barahibo? Diba? Ito normal na ito. Kaya may mga kaamisayan ka mo, may kaamayaman ka mo, hayo balay. Ani mo mga, di rin nababatian before. Bisa na niyo kapitbahay, bati-batian mo na. Kapag anxious ka. Diba? Yun, kay si tanan na imo, assign some symptoms up yun. Nagpapalpitate ka, tanan, extend, tanan paigbaw. Iba pag depression. Pag depression, paubos. Kung gusto mo makakita yung Bible example, nag-anxiety, yan nade-depress. Anxiety, inihira. Nagpa-panic attack na hira. Depression, Elijah. Nakaturog na lang, Lord, patayan na lang ako. That's example of depression. Elijah. Depressed na talaga yan. Aramiya, di ko pwede mag-suicide. Lord, patayan na lang ako, di rin ako magmamata. Ito yung pakaon na yan ni Lord. No, nade-depress. Balitaw, this is a serious thing. And October, Mental Health Awareness Month. Siya ba? Diba? So na, damo aton effect, ang preaching ni Kuya Jeff. But bugto, mapa-anxious ka man, depressed ka man, in order nga makagawas ka dida, kailangan mo faith nga dakan, Lord. I'm not saying that medications, diriya na help, may gamit hiya. But in order for you to conquer that battle, you need faith. Faith can, Lord. Now, tanan napansin nira. I'm sharing this because I have an ate nga may anxiety. Ate Rhea, kakaiba talaga iti nga pagkatao. I know maaram ka mo kung kakaiba talaga hiya. Ngan, ate ton pinaka-emotional haamon. Ngan, there's this one moment nga umuli ako tikang cell group adado namon. Takay sa pag cell group namon, uli kami to 10. So ginhinulat ngayon ako ito niya. Tas pag sulod ko amon balay, binamala siya. Tunga diri mapakali na siningiya nakadamo na ko niya pagbalik ka amon hagdanan. Paghinulat ha akon. Kay ambot na ansyo siya, din ko kulba ko niya mga saga dito. Tapos ginupdan ko yung pagkaturog. Pero there, at siya yung pinaka-remarkable ha akon. One moment, nag-emotional breakdown ito niya. Kay haamon kasi like, di ba tulo kami magburog to, may da kami itong mga naka-assign nga, o ikaw iniimo, like kay Ate Rhea, ikaw ang magpaayos sa atong balay, kaya di ba na-stop hiya, kay nabulag. So na-stop hiya, so Ate Rhea ito hiya. Kami may kanya-kanya kami. At kay Ate Rhea, umuli hiya 2019 katapusan, di ba? December nagkamay da COVID. Sakto pag uli niya, nagkamay da COVID. So, hiya, palakta ni Mama. Kaya lang itong all throughout itong pandemic season, 2019, 2020, and earlier 2021, grabe ito niya anxiety. Nag-emotional breakdown ito hiya kay Mama. May dahiyan na yakan, nga related na niya part. Tapos na-shock kami, kay nagpinansukol ito hiya. Kay engineer man iya, no? Pinansukol ito hiya sa mga baraydan. Siya yung kagastuhon, mga sagot ito. Pinansukol hiya ang angin. Tapos sakto, ano nangyayari? Paglusad ko, ako niya nakita. Ito nga yung pinansukol, ginatag ito niya ako. Oh, ikaw ito pagkuan. Ikaw ito paggastulaan. Wah, tumusad man la ako. Makatumal ako tayo ni trabaho. Ako niya nakitaan. Ginhatag niya ako. Doon that time, nag-emotional breakdown niya. Hindi ko na kaya.
May patubig naman siya. Ano natapusan ko, anay? So, asya na to. Ay, nakado. Chika kasi. Ate, nag-emotional breakdown yan. Nagtangis siya. As in, bongga talaga nga tangis. Di mawalat nagtangis. Kay, diri ko nahiya na mo naiintindihan. So, dito. Kay mga, nag-iinisip gad na udog hiya. Ako nga ni, lumusad man lakad to. So, emotional breakdown. Tas, grabe ya kay, intense niya kay. Grabe yung mga naiisip ni ate. Ato nga moment. Diri na yan naiintindihan. Gusto na lang niya gumawas, diri ang maaram. Yan dati na sige pag tinangas, si mama naman nagtitinangas liwat. Nasa niya, gusto ko man lang gumawas ka. Pagkikadtot mga katauhan, yung mga sangkay, kay imagine nala for almost 2 years, ada ka sulod tambalay. Nagbibinusag na niya. Pero grabe bugto. Pero that time talaga, nasiring ko nga, diri talaga, masayon ang gindadara ni ate. Diri masayon ang gindadarahan may mga taong may anxiety. Diri masayon ang mga gingkakaatubang na battle ni raha-ira mind. May it be emotional, may it be mental. Mental health is as important as physical health. Kung dawin naton bugto alagaan na naton physical health, the more na naton dapat alagaan na naton mental health. I'm sharing this with you kasi maaram ako nga diri man tanan kita, pero most of us here may mga kapamilya na nakaka-experience ito. Or kung diri man kapamilya, ikaw mismo. I want you to know that you are here. That your feelings are not valid. That there is always someone nga willing mamati. I want you to know, I want to be that someone, haakon ating, an haiba, na mabugat na nga ni ang sitwasyon, papabugaton ko pa ba? Di ba pwede man na akong response ka doon, nagtinangis liwat ako? Ano nangyayari tat pamilya? Warhay. Ano ako naging hibog, naging counselor ako. Kaya naiintindihan ko ang part ni mama, naiintindihan ko nga concern niya kan ate, naiintindihan ko lahat ang part ni ate. So, syempre kami may mga trabaho, tas siya adalaha balay. So, ba? So, nasing ako, kailangan mag-irintindihay kita. I mean, what I am talking about, bugto, a negative mind will never give you a positive life. Makuri na ang sitwasyon. I hope diri pa naton pakurion. Let's be that someone nga matuod nga kaya niya makagawas nila. Let's be that someone nga matuod nga valid ito. Nga mamamati ako. Let's be that someone bugto. Nga bisan gaano diri ko man naiintindihan an aada sulod da imo man. Pero I hope you know na matatapuran mo ako. I want to believe that there's something beautiful na magawas ito nga suffering. And I want you to believe that also. Why? Because we have God. We have Jesus. Kita ala kung gaano ka-storm ang bagyo. Pero nakaturog lahi Jesus. Krisingon bugto, nakakatamay ba ni Jesus? Diri. An kasabot mo nga dako nga battle, diri to dako kan Lord. An kasabot mo makuri bugto, diri makuri kan Lord. Kaya this is the problem. Wala na iba na. Suddenly, hayain na kita. Amen. Feeling ko na orhe. So, anay ha? Okay. So, not all storms bugto come to disrupt your life. Some come to clear a path. Again, some storms help you to see some things more clearly. And here, hini nga passage, verse 38. Ini nga storm bugto nga umabot ha ira. That storm. Yan. God wants you to know that do not attempt healing alone.
Again, do not attempt healing alone. May da gusto, mamate, haimo. Yak na daw yung masabit. Usap tayo. Pero mga buwas na, kay bangin yan, pabilin ka mo, mga gabihan na ka mo, kaagahon na. Balita bugto, one thing that I've learned, that yes, your feelings are valid, but it's okay not to be okay, but don't make it a reason to disobey. Again, it's okay not to be okay, but don't make it a reason to disobey. Na ano, Lord? Suddenly the wind stopped, and there was great calm. Ano na inabo din bugto? How often in trials, sa storms in aton life, we are prone to imitate the faithless disciples. Ako makaka-relate ako ini. Nga instead parehas kan Lord, nga diri man nga yung sugad kadakuan problema, gimpipinadako tala. Here, ang gini-imitate naton most of the time, ang faithless disciples. Ang guti, gimpapadako naton. Ang dako, gimpapadako pa naton. Instead of asking bugto, Lord, can you help us? Pwede man untahan no, dumaoperakan, Lord. Pero diri nga guguliatan ni rahiya. Nga waray ka man labot, haamon, haaton, sitwasyon. Pwede bugto. But instead of asking, Lord, can you help us? They questioned His love and concern for them. Imagine na bugto ang feeling nga bag-o na mata. Tapos siya yung, waray tayo na ko labot. Bagat, waray tayo na diba? Diba pag bago nga na mata, tapos gingguliatan ka ba, tapos, judge ka pa. Na-experience mo ba kung ano didaan ginihimo ni Lord? But, di makikita natin that their fear blinded them to who Jesus really was. Tungod diri faith bugto, anaada suludhan ira kasing-kasing, fear ang nag-overcome. And through that fear, na-distort kung hino hi Lord haira. Ningalimtan nira nga hi Lord God hiya. Nangalimtan nira nga hi Lord nag-perform pa man niya mga miracles. Nangalimtan nira kung gaano ka powerful an ira upod. Kung may ada pwede mabuhat an faith haaton. Ini nga example han mga disciples. That's what fear can do to you. Gindi distort han fear kun hino hi Lord haimo. Their response reveals. Nasa rin kita kanina ang test. Ang tanan nga ginahatag ni Lord, it reveals the real you. You know what? Ano na-reveal din ni Haira? It's not just fear. Their response reveals both their fear and their lack of trust in Jesus. Diri lang nga nahadlok hira, kundi diri talaga hira natapod kun hino hi Lord haira. Now bugto, asya inin nakita ni Jesus that the greatest danger was not the wind of the waves, it was the unbelief in the hearts of the disciples. Diri waves bugto an makaharadlok, diri storms, diri bisan ano nga makaharadlok haaton, and dangerous sa aton life. And kan Lord king ko consider nga greatest danger our unbelief. Ang mga sitwasyon nga may ada kita. Pandemic bugto, it's not a joke. Mabugat hiya. Damo na nga mga kinabuhi an nawara, damo na nga mga pamilya an naruba, damo na ang mga relationships nga na broken. Kadadamon umulpot nga mga bagyo haaton. Kadadamon ng mga circumstances,
mga di rin naton gini-expect, mga di rin kita naka-prepare. And di rin ito ya joke. Ngan di rin ya sugad bugto, madali dadon. But here bugto, para kan Lord, di rin ito ang pinakamaharadlok. Kundi umabot ang time, di rin mo nahiya kilala. Unbelief. Bugto, in verse 39, nayakan dide, when Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Pagkamata ni Jesus, alagin, judge na hiyahan mga disciples. Jesus woke up, bugto, diri tungod han storm. The storm could not disturb Jesus, but the unbelief of His disciples disturbed Him. Imagine, kakukusoghan bagyo, pero waray ito nakapamataha iya. Anon nakapamataha iya? An unbelief han iya disciples. Ano ini, may pipinanmata man na akon. Diba? To the disciples' amazement, Jesus only had to speak a few words. Few words la. Jesus woke up, He rebuked the wind, and said to the waves, "Silence, be still." Diba? Ano po ninyo mo din, may magic ba iya? Naging ko, waray bugto. May dalayagin yakan nga words. Nagkalma ba ang dagat? Yes. Nawara ba ang storm? Yes. Sugad labugto, kadali kan Lord. The wind stopped and the water was still. He spoke and the sea obeyed. Pagyakan niya nga silence, be still. Nag-obey iya an winds. Okay, silent nakata. Diba? Bugto, unlike the wind and waves. Asya ini kung anon reason gintetest ka ni Lord. Unlike the wind and waves, you are free to choose whether or not you will obey and follow Jesus. Karag singon, kita labugto ang gintagan ni Lord in free will to choose to follow Him or not. And nature and waves and hangin or ano pa man dida, tanan ito ma-obey kan Lord, pero kita laan may choice kung ma-obey kita iya or not. That's the reason kay ano may mga test. Ha-test bugto, nakikita na kailangan naton faith. Faith nga diri nakadepende ha aton mga kalagaringon. Faith nga diri nakadepende ha ibang nga tawo, kundi faith nga tikang kan Lord, because apart from God, distraction ang naghuhulat ha aton. Kung diri naton bugto pipilion hi Lord, mas kairo kita. Kaya kailangan ig-test ka. Bisan masakit ig-test ka ni Lord. Kasi that's only the way para mag-learn ka nga, anak, gusto ko akon ka. Gusto ko maging safe ka. Nabisan masakit hihimuon ko kasi mas makurya ako na nakikita ka nga magpiperish ka. Bugto diri mo man nakikita, pero He Lord tanan nakikita niya. That's the reason kay ano may test. Mas maaram He Lord nga mas dangerous ang nangyayari inside haimo kaysa nangyayari outside haimo. Kaupa ito that unlike the wind and waves, they obey God. Na-remember mo ba ang fish nga nagkaon kan Jonah? Pay pa ang fish, nag-obey. Jonah waray. A surprise! Diba? Bugto, nag-obey. Kaya kauupayan kanta nung nga so well ay, na asya iton magpapatunay ha aton, nga kung nakapaligid nga ni aton na obey kan Lord. Waray kita, sample. Yun natong yakan. Kailangan ko faith. Ito ba, nawaralugod ako. Yun, bugto. Ang mga aadiha aton paligid, hira ang nagpapatunay nga i-worship natin ni Lord. Diba? And flowers, and mga kadagatan, di ba nag-imo-imo katukan mga dagat, mga peaceful nga kuan, they reminds you han goodness ni Lord.
that God is still in control. Diba? Chaotic man ang kalibutan. Pero ang peace nato naada kan Lord. Amen. Amen. So kadina kita, suddenly the wind stopped and there was great calm. Kita alam niyo bugto, sa atin ba ang storm nga umabot ha ira? Yes. Through God's words, suddenly the wind stopped. Kaya singon, tigdaman umabot ha imo, pero tigdagya pwede ni Lord tanggalon ha imo. So ganito ka powerful and God na may ada kita wugdo. Sudden man, diri mo man naiintindihan, pero diri ka rin singon nga diri to niya matatanggal ha imo. Pwede ni Lord yes. Kadaman to. Yes. Bugdo, waray makuri kan Lord. Andako ha imo, diri dako ha iya. Anon gusto ni Lord igpaintindi ha imo? Mas dako hiya. Amen. Kaya what? Nasa ring didibog po. That, ay nakita. What faith can do to you? Anon kaya bugto himuon ng faith? Kung an waves and wind bugto, they obey God. Kung ikaw pipilion mo nga mag-obey kan Lord, asya ini bugto an kaya mahatag han faith ha aton nga dakan Lord. First, faith reassures. Again, faith reassures. Anong gina-assure di da imo? Anong gina-reassure? Hakatikangan pala, balik kita, may word of command by Jesus. May daw bahiya promise. Yes. Di ba nasa rin makadto kita ha other side? But here bugto, faith reassures that according to Hebrews 3:12, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Tungod waray na generate an faith ha ira bugto, ngalimot hira kung hino an ira upod. And faith bugto relies on God's promises. Faith unlocks God's promise. Karagsingon, kung may ada kita faith, kung pipilion mo nga magpadayon nga dakan Lord, and faith bugto, asya itong magre-reassure ha imo nga, oy, makuri man ang sitwasyon, pero nasa ring hi Lord, kaya mo makatangpos dida. Faith reassures you bugto. Jesus did not promise an easy trip. Ginyak nan lanira-hira, gin-promise niya makadto kita other side. Pero Jesus did not promise an easy trip. Na, oy, smooth sailing na ini ha. Makaturog la ako. No. But He did promise a guaranteed arrival at their destination. Sometimes bugto, pag sumiring hi Lord ha imo, nga asya nin akon promise, diri ito masayon la ini ha. Waray niyo, diri kanin masasaktan. There's pain. Ha promise ni Lord bugto, kukurian anay kita. But God wants us to know that guaranteed and arrival. Ito nga promise sa aton. Na makakatangpos ka dida. And in this instance, the weather is acting to thwart Jesus' plans. Oy, ani nagtitika iba naman ini nga kuan na bagyo, di ba? He rebukes whatever power try to undermine His mission. Ang promise ni Lord bugto, diri mag-iiba. Bisan paano nga umabot ang bagyo, diri ka malulunod dida kung gusto ni Lord tumabok ka. Kung gusto ni Lord dadun ka other side, bisan anon may nabudita, bisan pa daw aadi na din tubig, makakaligtas ka. Kasi ang promise ni Lord, makakaahon ka. Makakatabok ka. Gugulan ka la, masasaktan ka la, makukurian ka, pero remind yourself and promise ni Lord that there's victory. A promise ni Lord. Amen. Kaya kung nakukurian ka man padayon la, kung nakukurian ka, remind yourself and promise ni Lord nga, oy, diri ito permanent, temporary la. Ito. May naghuhulat nga mas dako nga joy. Haimo. Bugto, God wants us to realize that He is in charge. Tanan nga circumstances nga may ada kita, in charge Hiya. And He rebukes whatever power try to undermine His mission. Again, if God cannot rule, He overrules.
Again, if God cannot rule, bugto He overrules. Karagsingan waray makakastop ha plano ni Lord, ha imo, nga naakon. Pag sumiring hi Lord nga may naguhulat nga play sa aton nga to, aging prepare niya, bisan gaano himuonan kaaway ha imo, even death. Dirito niya bugto makakawat ha aton. That is God's promise. And faith bugto reassures us of that. Faith is not believing. Nasing pangalan dito, faith is not believing in spite of circumstances. It is obeying in spite of feelings and consequences. That is faith bugto. That even at this point, naiintindihan ni Lord kung anong pinanggagalingan nila. Again, faith is not believing in spite of circumstances. It is obeying in spite of feelings and consequences. Tungod faith bugto nga nagre-reassure imo nga may promise ha other side. Bisan diri mo gusto, hihimuon mo. Bisan feeling mo waray ito nga ngadtuan, hihimuon mo. Ansya ito na nahihimuhan faith ha aton. Amen ba? Amen. Bugto, kanina gin-accuse ni Rahi Jesus nga waray pakialam mahira. But don't you know that even at this point, Jesus understand that their concern about drowning was normal and reasonable. Kung di rin naiintindihan ni Lord, kung nga inhira nagtitikang, di dapat ginrebuke anay ni Lord, hira. Pero di ba, ang pagmata ni Jesus, hinuday na iya gindil. And storm. Jesus, waray ka ba pakialam haamon, nga nalulunod, haaton nga malulunod na kita. Pagmata ni Jesus bugto, asya dayon an ira, ginuna. Jesus understands kung nga hira nagtitikang. Naiintindihan ni Lord kung kay ano na-anxious ka. Naiintindihan ni Lord kung ano nag-worry ka. Naiintindihan ni Lord kung kay ano sugadan imo response ha mga challenges naging kakaatubang mo. But bugto, we must stay in the boat. Bisan ka pa magreklamo, bisan ka pa magtinangis, bisan ka pa gumuliat, diri mo marireach an other side kung diri ka must stay ha boat. Tama ba? Nag-worry na hirabog to. Pero makakatabok ba ito haira pa kadto other side? Dire. Nagko-complain, ang ira pagyakan kan Jesus, pag-accuse nira. Makakabulig kaya adto para magmatay Lord nga, ay wo na, sige, mabulig ako. Tubog to. Karagsingon, God wants us to stay in the boat with Him. Kapit lang. Kaupod mo ako. Ginrebuke niya, asya inin pinanggagalingan ng iyo mga fears and doubts ha, rebuke ni Lord. Hinon mas makusog. Kay Jesus. Na-amaze ba hira? Yes, even at nahumadlo hira. Bugto, maram ka kung anong problema haaton. Our greatest problems are within us, not around us. Asya ning gusto ni Lord maintindihan na aton. Ani mo problema diri anaada nga circumstances outside ha imo, your problem aada sunod ha imo. Your responses. Tama ba? Ang problema bugto aadi ha aton. Diri ang circumstance nga may ada kita. It's not you, or diri dinhi, ang ginhimo ni Jesus pag-rebuke han winds, diri ini para hira an mawara. Diba, they feared for their lives, last ko na aday ni. Ang gusto ni Lord ipa-emphasize sa ira, na diri ka mo an akong gusto mawara. It's not you that God wants to end. Diri kita ang gusto mawara ni Lord. Diri ka ang gusto mag-give up ni Lord. Ang gusto ni Lord, matanggal. Haimo kasing-kasing ang doubts na gin-generate kaaway. Asya ito ang gusto ni Lord matanggal. Haimo. Diri ikaw totally. An imo responses. Ang foundation mo. Pag-respond han
circumstances. Adi nakata, Rome. Second bugto, faith overcomes. Nasa ring ha? Hebrews 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Anong sunod nga na inabo? Then he asked, ginkalma ba ni Lord ang dagat? Yes. Ginrebuke ba ni Lord ang winds? Yes. Then he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? Book of Luke bugto. Nasing dito, where is your faith? Asyan pakiana ni Lord Aira after mo ginrebuke ang winds. I-rebuke ko ka mo. Diba? Kanina nasa rin kita, pwede man dahil i-rebuke niya ang mga disciples. Pero ginuna anay niya kung ano ang problema. Hagawas. Yan naging deal niya kung ano ba talaga ang ugod nga problema na nagtitika nga sulod. Now, nasa rin Lord, why are you afraid? Do you still have no faith? We can overcome bugto by faith. Kapag may faith ka, kaya mo ma-overcome bisan ano, asya itong gusto igpaintindi ni Lord haaton. But, anya pakiana, di rin yun ni na-overcome. Kaya waray ka mo, faith. The Lord's rebuke is not about their reaction of the storm, but their reaction to Jesus in the storm. Kanina nasing kita naiintindihan ni Lord kung nga inhira nagtitikang kay ano na hadlok hira. Naiintindihan ni Jesus bisan gin-accuse siya nga waray pakialam. Pero ang ungod naiintindihan ka ni Lord. Ang rebuke niya bugto, nagtitikang. Ha-distorted nga pagkakilala ha iya. Their reaction to Jesus in the storm. Na-reveal ang fear ha ira bugto. Na-reveal ha ira nga diri ni Lord kaya i-save ito nga sitwasyon. This is not to say that they would not have awoken. Pag sumaring ka, pag full of faith, great faith nga ni ang kailangan niyo i-generate, nga diri nila pupukawan ni Lord. Kasi kaya by faith, natuod ako. Diba? Pwede nila pukawan ni Jesus bugto. And kung may faith hira, pupukawan talaga nila hi Lord. Because if they had faith, they could go to Jesus with confidence, knowing He controlled all things. Kapag to faith overcomes, asya ni nagiging confidence naton na bisan gaano karaot ang sitwasyon, kaya naton ito mapagtagumpayan. Diba Hebrews 11:1. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Asya ni bugto, anawara haira. Their confidence nga powerful an upod nira. Their absolute fear showed that they did not trust that Jesus could save them. Again, their fear, their absolute fear revealed or showed that they did not trust that Jesus could save them. And that, my friend, broke Jesus' heart. Di rin ira reaction. An ira waray pagtapod. Why? Ito nga, diri ka kaya tapuran, bisan ginhimo mo na tanan. That broke God's heart. That broke Jesus' heart bugto. May mga breadwinners ba din he? May daba din ni ikaw ang nagpo-provide ha iyo family. I know maaram ka kung gaano ka kasakit. Ginhimo mo na tanan. Waray ka nga ni ginsalin para mo kalagaringon. Anan para ha ira kulang nagihap. Asya ni naabat ni Jesus din eh. Ani kaupod ko ada ka mo nag-perform akong miracles. Naibaro ka mo ang secret, ang kingdom of God. But here, your fear showed that you did not trust me. That broke Jesus' heart. Fear and faith cannot occupy the same space. An asiti, di ba, pag intimpo mo tubig na separate hira. The same is true with fear and faith.
when we receive God's gift of faith, kareg singon, ginpupush away niya ang fear. Dire pwede nga courageous ka. Nga na hadlo ka la. Pamati ko di ka na makakastand. Kailangan ma-push away ang fear para ma-conquer mo ito nga battle. Amen ba? Faith and fear cannot dwell together in the same heart. Asya niya ka na Romans 8:15. The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Again, bugto, so that you live in the spirit your spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Bugto, no longer slaves. We are no longer slaves. Diba? We are no longer slave to fear. Gusto ni Lord faith ang manguna. Haimo. Gusto ni Lord maging courageous ka. Faith help us to be fearless. And when faith is active, fear vanishes. When faith is active, fear vanishes. And gives you the courage to conquer every battle. Kailangan mo bahin courage, bugto? Unahaanay ang pagkamayadahin faith kan Lord. Faith helps you and me to be fearless. Kung dati fearful, now I'm fearless. Diba? Kaya ano nasaktan ni Lord bugto, hining apart? Imagine, even after seeing all those miracles, they still were not sure who Jesus was. Para ira, He Lord special hiya. Pero para kan Lord, di rin niya gusto nga nakikita lang naton hiya or kilala lang naton hiya as a special man. God wants us to realize that He was the Son of God. Di rin ako special nga tao, kaya ko maghimo miracles. I am the Son of God. Asya itong gusto igpa-emphasize ni Lord, nga waray kaintindihan mga disciples. Jesus wanted faith from the disciples, bugto, from His disciples. Kasi faith in Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. If you want to please the Lord, have faith. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. This is one of my life verse. Kaupay ni bugto that who comes to Him must believe that He exists. Kailangan bisan diri mo nakikita, matuod ka nga aadahiya, and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya na ano yung Lord? With faith, kaya mo ma-please He Lord. And faith, ang iya gusto makita, ha iya, mga disciples din He. Jesus allowed this storm so the disciples could see of themselves that they did not yet have faith in Him. Kita akalabog to, kung waray ka test, an ira faith, diri dida makikita, nga diri ngayon hira natapod ka, Lord. Yung nag-inupod-upod lang ayan hira, kan Lord, pero waray result, an iya mga teachings. Bugto, Jesus wasn't concerned with who was the smartest. Hino diton pinaka-smartest ta ira? Hino diton pinaka-strongest? Hino diton pinaka-best sailor? Waray ito ang gusto ni Lord igpakiana ha ira. Waray dito hi Lord mamili kung hinon pinaka-bongga ha ira. Anon ginbiling ni Lord ha ira? Faith. Faith that can move mountains. Faith that can remove fear. Amen ba?
Kaya aton last point bugto, M, faith moves. Karagsingon, faith moves in response. Kailangan ang faith nga naibaroan naton kan Lord, i-generate naton. Kailangan i-exercise naton. Kailangan active hiya. Kailangan nakikita hiya ha aton life. Faith here bugto. Kadadamon gintutdo ni Lord haira. Kadadamon nga mga miracles ang ginpakita ni Lord haira. Yan na gusto ni Lord maintindihan nira. That faith is not just in the past. God wants me and you to learn that faith is not just in the past. Dirila ato nga time nga aanhi pa hi Jesus. Dirila ato time nga aanhi pa hi Rapol, ang mga disciples. Even now, bugto, God wants us to know that there's faith in the present. There's faith in the promises of God. And Jesus wanted them to know that He could do. God wants them to know, and us tonight, that faith is not just in the past, but in the present and in the future. Faith bugto is possible now. An ira problema, man ira ging kaadupang na storm, nawara bahan ni kadto na hira other side. Waray. They're on the boat. They're still on the boat. But now they know kung hino ang kaupod nira dida habot. That greater is the one who is in the boat with them than all the powers of the sea that may seem to be against them. Waray pera nakaulpot bugto ha other side. Pero natanggal tanan. Na-answer tanan. Na-receive nira ang peace. Na-receive nira ang truth. Na Jesus was enough for them. Diri kailangan bugto, may ngadtuanay kita. Even now, we can believe that God is with us. Even now, haaton crisis, haaton storms, haaton pains, God wants you and me to know na bisan diri mo pa nakakonquer, victorious ka na. Again, we're not fighting for victory. We are fighting from victory. We Christians, maaram kita nga naging conquer na ni Lord tanan. Bisan gaano kakuri ang sitwasyon, victorious ka na. Daan. Bugto, sometimes we may wonder, that Jesus, may pakialam ba talaga hiya? Does Jesus care? Umabot ka na ba mo sitwasyon that mindful ba hi Lord ha akon? Or nakalimtan na ba ako ni Lord? But through this message bugto, I hope makagplant hinsid ha imo kasing-kasing that when you have faith in God, faith reassures you of His presence. Faith overcomes every circumstances, bad or good, kaya mo makagawas or kaya mo makonquer tanan nga sorrows, pains, storms sa imo life. You can overcome with faith. And faith moves in response. In order for you to experience God, to encounter God, kailangan mo han faith nga nagtitikang haiya. Just like the disciples did, but rest assured. Diri man parisan faithless act nga ginhimuhan mga disciples. But kun hino hira after that storm. Diba? After that storm, nakita ba nila kung gaano ka-powerful hi Lord? Yes. Kaya nasa ring didi, who is this man? They ask each other that even the wind and waves
obey Him. Bukod this is also a question, apply da aton. Hinubaan, Lord, nga may ada kaya na diri la wind, diri la waves, an na-obey haiya. Yan bisan ano kada ko nga problema an may ada ka, mas dako hiya. Rest assured that He sees, He knows, He loves, and He cares for you. One thing that I've learned about situations nga nakakapag-drain haimo. Like, may mga times nga nagiging hopeless kita. Like, ako, di rin man tanan nga strong ako. Hindi ka lang nga strong, di ba? May mga moments bugto nga nagkakaluya kita, nagiging hopeless kita. But one thing I always remind myself, kapag ada ko ha moments nga, nagiging faithless na ako, nawawarayan na ako hope, naging ka-question ko na ang goodness ni Lord, yung ka-question ko na ang existence kan Lord. Diri ako na pa-drown thought nga, nagkikare ba hi Lord? I always remind myself han passage, ha book of Job. Di ba nag-istorya? Higad nga hi Satan. Nasa ring dito hi Satan. Faithful ay ito ha imo hi Job. Kay tanan ginahatag mo. Faithful la ito hiya haimo, kay diri mo yung tatagan problema. Faithful la ito hiya, kay tanan may ada hiya. Pero kung tanggalon ko nga ni ini, makikita mo nga diri niya madaop hiya. Sometimes kapag nawawara na nga nini mo confidence nga dakan Lord, bugto remind yourself and confidence ni Lord haimo. Na ano dito Lord, kan Satan. Himua ang gusto mo himuon haiya, pero makita ka nga an iya loyalty, an iya integrity. Aadi lagi haakon. Kaya there are times nga diri mo na matatapuran, naniimo confidence kan Lord. But remind yourself that God is confident haimo nga kaya mo malampasan ito. We do not know what the future holds. But we do know the one who holds the future. Again, we do not know what the future holds. Ano pa man nan umabot, ano man ang kakabuwason naton, we do know the one who holds our future. And that, my friend, makes all the difference. Faith reassures, faith overcomes, faith moves in response. Let us all stand up, mga buto.